Tu Laauliaso ele ngata I Samoa nei mai ser whaafonga tāpo I mai Samoa mai tawhai whio le lolangi pa I o Sam whai ngai lea vea le tunuu wa inga malatu tama mo latu wa inga le usonga tu mo mpule I tuau malata wa inga le taima le vao fonti tainane fo I le pa I o tātou wa inga mai tutuila mamanua wale fior kovana malfainga malo tainane pa ia masani tātou te fo yai ina nganga whaaloalo ia o manatu o se lao tā uare nei tātou te whesira wha ia I le mai ai o le sauninga alo ia le nei aso o le tautinonga ma le manatu au tū o na o le urua I aso le whainga malo e manatu e tau pena maua se lau tā ua mo le pa ia malu o se ngā TUSITALA. Ono le patoa umamai, le wha moi o le so. E leo tue nama se la ina fo I le taunu unga na taunu I le tā penanga le tātou malo. E me se fo I le whainga malo. Ma Samoa ato le wai umalmanuia I tō whingo le nei aso. Tu mawai pele ngā whaftai ma le whamanui le tua. Ia u whātau nu umalmanuia le whamoe nei aso ma le tau pulenga sa tā pena. Ai o te whaonga ina le nei abano tā ua Samoa I lau tāpo I mai. Lau mai mo mai, ai mai se fo I tūlanga o le tu I mai o le muripapanga I maota malawa. O I lato uma I le I mawhai o na tātou a wai whātasi le nei aso. O na le nganga lava o le moriato le whaftai ma le whamalo. E tu sai lau tau tāpua inga ua e ai manu whaiva o le tātou whainga malo le nei aso. Wha malo le talo, wha malo fo le tāpua. Le pūlenga ma le mamalu maulunga o le tātou ofisa whasara lau. O te loe to te le anisi o tōun taun whai atu ina umae a le whainga pālota. A o lo loma fo I le tātou whainga pālota mwhate tali le unga. Paulawa leo lau tāsanga na watu. E ele I tu aso. Tātou te FEILOAIGA pe I le tai au nei. O le tautinonga fo I na whai atu I le tātou press conference le sauto walaulia whapitoa iau. A whai e mai le whatutuanga Samoa, le whatutua I le atua Samoa o tasi. O le ato e mata la tala umai na sootanga. O le ofisa whasala lau umai Samoa. Tainane le press le malo. Ma o tō uma teito tasi I te tonu le tātou media industry. Whapea fo I le tūlanga o le taupulenga o whalesi whasala lau so se me lava po Samoa nei po atu no mamao. O te manatu, e te tau o na toe whaile lei ni tātou whainga whabae ma tūlanga uma e maua le tātou so tanga wāmala lata. E peo no whai atu, media is part of our development. O le media o le anganga fo I e tū lai me whate mukalasi ina I e tū maupea e saonga le mū malamalama manino whainga whabae e mai se me o lo whau wail whainga malo I le taimi e tā ua lau tō ngā luenga. E pe o le tae au le nei ma le afiafi le nei wo manatu. Whaafonga tāpo I mai Samoa I ai mai se fo I le tātou whaamoe le so tātou avele iuta. Mori le nganga whaaftai tu tino uma le tātou malo sa ta pena ina le whaamoe tā ua. Whaalulunga o mta ngā luenga, penata whai ngā luenga, I le ngata I le whai ngā malo, ai whape fo I le fionga I le whailau tusi au o le PALEMIA. O tātou taunu o I se taunu unga sa tātou manatu o I e te tauna amata I le whai ngā malo whiriwhiria. Ia, o leo ua tau I tū lao le whai ngā malo fau. O le fau sau whai atu le no foa e te tau waina tātou whesila whai ma FEILOAIGA I so se taimi. E so se taimi. Wha manino ai ma wha malamalama tūlanga o ma so se matau. O tō masani voi e teau. E rei tātou whesili whatapula ia. Ta tala lewa noa I taimi ma tūlanga tala whea ngai. Ai se I umale leile wha moe moe por kalame ina nai. Tūlanga o tātou press conference. En tātou wolore ma vai le lei I wha tūlangana o lea matawhaioi ma lea matawhaioi. O lea sole nei, o lea sole whaaftai. O manatu nano tō o mai e watula o whaaftai fo ia au tō, ia, ma le lipo tina o tātou tala. Awa o le lalo langi atoa.
le sa mai mo mta po ai mel tatou FEILOAIGA me sel tapenanga mai ta ua ina lautou ngaluenga wa manatu ai tatou te fesirfa i le tūlanga lo ia ma uto uma le TUSITALA ai iai lava le langona e le uma le whai aso leri ma le tatou FEILOAI pe inisi o tūlanga ua le tatou whamoemoe ai a whai lava o iai sesi o tau o le mwhainta o fiofia na fesiri ia o lau tau mwhai lava e tu inatu se whamtalanga i ni mata upu o tau silifia e mawai se file e mua o le tunu ia mani tūlanga ni mata upu o ngongo o te leo LEUATEA alfa moe lava ia o tau le so o lea ua whātau tō le whainga malo whiwhiria. O le whaua mai le whātau tuanga le tunu o te tau a veinai le whainga malo o mana tofi ka peneta o mana tofi minista langolango o le la tau pule whātau langa le tātou PALEMIA me komiti wha PALEMIA me te whono e ona tātou whasor solo atu ai lava lea i le ngā luenga i le ngate le ngā luenga le pule whātona ia ngā luenga wha PALEMIA ala tala tu pele vanoa pa ia mal malu al tato au TUSITALA ia po la se tu lango elu tu fa moi moi al teo fiono rewa mo tato mo ia vanoa taluna mai fa tu tolo fiono ve mte tayo tato malo nei di mto sana la sabali lo sino mo lo fiono ile di PALEMIA lo no fot tali le finga lo malo tele fa talango fa ba o le se tu pe tongia uti fasoa ia ona tulanga lusu 5% le sa fata mo e mai nei masina ia le la buena o la se sila ma lo fio ma kapeneta o mai ona failo ai PALEMIA ia pe fono folo tu kapeneta ia fata otto se alto talo tu pe mo masina ia to sa fata tu pe mo falo wa uma na FEILOAI whaurulunga o mtanga luenga le malo e limas furulua ma le malo whiwhilia ai le i whatau toina i le so. O inana amatan ta pena mai le la fua i le whailautusia o alka peneta ta inane le mtanga luenga o tupe ia ma le mtanga luenga o le vaifafo ma lato uma e ngafa ma le tapenanga o metau tupe e tau mai le tatou malo i te tonu o lipo tia mai tu e tasir vai aso le tu toe ia ona papa urole o le laulau mo tu tongi o tangata whainga luenga. Tātou lusu 5% lenta pena mai le budget ina ua le pasia le tātou budget. O lo lava isi tu tino i tu langa lava o lo whasolo ia tina e whaau au ma mea. A le mea le urgent i le teimile nei ia o tu tongi o tangata whainga luenga. O mafua wa maua foi ele o mawhaina to tongi o wa taimi le taimine nei. Ma ua umana ave le whatonunga i le sol mtanga luenga o tupe. E te tau na tātou ngā ioi lo il tūlanga masani o le kātou whanga ingo ino le tātou tala le tupe le emergency budget. Tātou te whaonga ina le tasi o lima i lalo le whaavai le malo. E ta pena i se paketi to tonu le tolus waso. O mawhoina ave le whatonunga ta pena i a lava. E le to e manau mia le mea lea o le umo le tolu suru aso atu e whape mai vo i to extent le ai. A wa avel tu a lalo le mtanga luengo tupe ma la togo lo ngafa ma le faso so ino tato tupe. Ta pena le tato 105 po le tu la fono le ai mawhai ai o na pasi i le fionga i le au mamalu le malo i lalo le fautuanga le kapeneta e mawhai ai o na whaanga i o i le tato malo i tonu le tolu suru aso. Malfa moe moe o mta upule, pasi le so taiao. Pasi alo ia tato kapeneta taiao, alfa moe laua o aumana tofia le Ministerial tupe, la laua nga isa o ia, malana mtanga luenga, e ta pena le tato emergency budget 105, ina ia mawhai o na pasia taiao, mawhaanga ioia i lore tūlanga, o le ia ina iatu ngalunga ina e tato tangata, e whai o le rea blabo tongi. A o bataimi o nol fufuanga se i maea e ai totono le tolus furuaso o ina e ta pena ili tātou paketi e teipo le PALEMIA. Lona winga he te tau na fuo whataitai tau no o atu le baesolo na lua po le baesolo na tolu o ki topa. Wa tātou tāwili le tūlanga o le process masani a normal budget procedures i tono le PALEMIA. Ma le tūlanga lea ua mato manatu e whaalava se tupe te tonu le tolu furuaso.
ai tapena le lei le budget alo ia. Whaaui le process, aua nei toa eise tūlanga o whaanatinasi ma me uma a matar whainga ma lo le paketi le lei, paketi ato toa, tūle vanua le palemene whaasolo at committee, whaasolo ma whaila unga whaipule fau lo lato wa vanua e la unga whatau pou, whaasolo le tātou rova yaso masani. A ia lava pea le tātou emergency budget, e tātou te tua iei mo le teimine nei, so lewa umana whailfufuanga, e pasi tae ao, tūlanga o le whātua tuanga o le tātou emergency budget. Ai tapena ilo ina ma le tātou main budget e pasi tonu le luapo le vasolon tolo oktopa. Emergency budget lewa saunu ilo tonu e le palemia. Lau tau ana vatau le sa fosia i le atunu. Le langolongo ina lau tau tau whainga foi i whātua sino le paluta. Le pensione le sitanga, o isi whamuriang o le tātou poloketi o le miliona. Rono inga e tau tau uma fuafuanga i lau tau ana vatau. Se ia whaatino le paketi masani. Al temin nei, ono le tūlanga whanatinati le pawe mana o miol se leni mo isi fuafuanga le malo. E lea fie tūlanga leo laso whina. E fua tae au mal tāpenanga o mai ma le treasury. Wa longo ina mātou i le tūlanga a o whaasolo i le whainga palota. Sa mata i tū e le ofiso tupe i a anawataua ma pāti taitasi. Sa longo ina fo i la mātou o la fo i sa vava ai le tūlanga ngawhatau li maina mō le mea whaile teimi sao. Timeline and time frame e whaatino mai tūlanga ia. O le mele wha mua, o le mele tātou te le temini langana o le lusu 5%. Le ana wha o ngā o le tātou paketi le pasia. A o isi la mei tu atu o mea umana tau tino i le atunu. E ta pena uma mea na i le urua i tala o le tupe le o ta pena le temini nei. E tātou e fufua whata tau foi. Ai a mai ana treasury i tae au. Wa mata ina isi tātou me e mawhaina affordable ma whaalu. Taun whaalu. E leise me la tau fia i o leo o umana o fola le tunu uma whaali a Samoa o mea ngawhatia mo le teimi whai. Al taimi nei our priority o totongi o tangata whainga luenga over taimi ma mea uma lea e tau pule taunwha mua. First of all, congratulations to Finga Foiwa. O le tulanga le emergency budget. E fia se tino i tupe i te tau o iei se vaenga tupe o iei a mai lalo vaenga tasi o lima se set amount o le emergency budget and whaiona. Yeah, o tau silfia when we go to emergencies, e leini tūlanga whape tau emergency budget. Ai lafo fo il tūlanga o le alime lai mana o mia tātou temini nei o li poti le nā mai. Now tongi tangata whinga ruenga. So we prioritize that. Au isi baenga e lua o le development mai al whaawa wino atina e le whai. Whai mai le treasury o lai lava. Aina o to tongi o tangata whinga ruenga le a veil wha mua i le aso atai au. Ai a whape o la lava le tūlanga o iei a leise i lau tele tonunga e fua i le upu lena whai atu. Tolus furuaso whai i a lava a wale tunu. Le valale. Tofinga i o sui palemia fa mole. E se mafuanga walua I tofinga fa sui palemia. And is this the first time we walua I tofinga sui palemia? Ia e tātou te ao mai pea I futia wa sola maso waru. Ona hele ngā tia o le sau whai mo mol kāpeneta mai lua vesu ono. Le o tu sau whai kāpeneta I lua felusu tasi. O mena tutupu ina, ua iei tūlanga o le lenga whatauli maina o na tau ave sui palemia tō tasir ngā luenga soani mo le palemia. E ilei tū aso ua matua I le mawhaia I sui palemia o na wherua. Aisea, e le te tau nā aru lesi a e leo iei lesi. Ua manatuai, e te tau ana whaasoa le evenga, ma e te tau ana iei le teimi o tātou tiutilo ai fōi. I le tūlanga o le whaasoaina o matawhai oi matiu te tau ave. Ia e mai se ai le melena o whaasisileina, ia. O I la ua iu whiriwhiri le so le whionga atu e lupe ma le whionga e muripola o senior members I o le whainga malo.
ai to te sirvi vo e le taimi vo le a alu PALEMIA ona firi le acting prime minister e ia le tūlanga whae te tenga i lo utangona whae te itai e te tau ona whae te te tūlanga ia ona e fau uma le kapeneta mo le taimine neo le putoa wha solo ngā luenga po ai alao mātou e tō toru e nei e te tau lava na i le tangata e mauti no ai o lo o sanga le mumea security wise po ai ai le taimi na tō sirfia e le ima whaine whelua i tele tuala i malanga ai sa e tele na malanga la fionga te mai te PALEMIA ia fa pena na puni ti ai lona va no ia na fa untanga ma me un ta walu le simin sta represent ai wo manatu a to tolu mato pe o tele nei ala lava la ua pe le ia fo se tasi ala ia le sitanga te tua ia it's all about dedications of authority ma faile me te tauna fai mai le taimi e fuanga ia au fa solo matu minister phone e iai fo le latou taimi e mala mai ma lava le latou silifia ia no o tule na fo vai tau lava le latou tapenanga mo tule mai ai o le nganga e suir tu la fono o le so o matou tapena ai le mele o le tailua tau sanga ma le afa ina ia usta ia le tu la fono e tasile sui PALEMIA e firi lalo fa vai au matou tapena au tatou fa nga solo i tono le si tau sanga e sui le tūlafono ina ia whaamalia i nei la tūlanga leo te whaamatala tua and we decided e ui le awala tūlafono nei o lena whiri eitu e lupe a matatu nei nana sui PALEMIA se ia ulia a peli le lua whiru furvat ia le labalai lunga i tonu le tūlafono a maia i tau ave foi lea e muripola le vaenga murimuli a le tūlanga lava ia o le vave na sui o le tūlafono o le vave foi lana mai mo whatasi o sui PALEMIA tō loilum le foi ia le tamaitai leo tofia a vea malafonga fetalai pe fai ona saunoa o fionga wa se tasi leo vaenga tāmua e pe ona iai foi a whiwhiri o le lua PALEMIA a lea foi o whiwhiri a tamaitai a vea ma sui fonga fetalai ia o le whamoe foi na o lo ilalo i whainga whaavaya le whatuatua i le tuasa mo o tasi e lua sui fonga fetalai o le mafuanga foi na alu lava o wa fio le fonga fetalai a pali i fono a fio ia aua pauisi fono a tu le mata under the standing order ele mawhaino ese ia fonga fetalai a tu le mata ona iei emergency to tupu ma me le tunu ala ia tangata whaina na whaia fono le parliament that is in the standing order ele teimi wale mawhai e o paau le me fai pari le na tofi ai ale dena e fai masui fonga fetalai nothing e alo tau ave malanga mo le mota o mato teritonu la o le tasi le fai na fa vai fau le la tatu wanga i ai a mai le fatawa e tinales i sui fonga fetalai e tamales i sui fonga fetalai pa pena fo ila le gender equality le tinales sui PALEMIA e tamafo sui PALEMIA o le mafaufaunga le na fatu mai tua i temi o tapena mai le na batau o le fatu tua i le tusa mo tas o fiong mai tau atu i le usang nuanga temi o sola i wha mua leo tutongi o tangata penga penga ma tu rafa pe ala sila penga maru foma cabinet i nisi ka company kon karate le fa pe na di sa par PALEMIA ton masina tar poi mo le tutongi ai fa ta ngor pro kitile le market is ala pe fa pe o le fa bo winari ma vengo nei le o tuni to ia se itau no mai tonu ripoti I can say and I can answer pe fa pe o tulanga na leo o mai ripoti taiming nei we are few hours in government na le fa mautu me o ripoti o tala sala tuana na o mai fo o le va fa fenga iai o kon kalati o mana saini e lato agreements o le taimi pe iai e ma le taimi fa mamuru ai ma me uma fa pena ina nei te iwa fai mai se upu fa pe tua ia le malo ia le lopo ia ini agreement o pai na ile mafuona le fa mamuru tupe ai e faintana utali atu se mai se fa mauninga le tau pulea
Nga se la muna la o fio ma nei te ni le mo pale mai la o fio ma pe ma PALEMIA tanto tu. I feel normal. Ele ai se me tasi o suia I lautou sirsira mai e atea. Pe tātou te wheloa I le nei le official te tai o le malo. Pe tātou te wheloa I foi lalo u tā malingi e masanin tātou wheloa I. E tutu sa mea Paula valeo le tau tinonga le sa tātou wheloa I. E la matua whaavāvala la tātou. Au lau whalongona vi ia le tua. A whetai wa lau tau lau le wha moe e le iso ulangona wha pe e whanga e tia po la si excitement le ai o masani fo I tūlanga wha pe nei Paula valeo le mea ia maua le nganga o le tau ave o le whaatino ino o tātou tiute Wata wina I lau ka peneta pili tō tō mata I lau tō tū whai o le tasi leo sui o whitalai o le isi tō lua leo I tono ka peneta Mata wina I le whatatonga o le pūlenga lau tau whinga malo. Le si tia leo tūlanga o tina I tu tono o whai o malo. Nā se la mona ro fionga I le di PALEMIA. Ia, o le tasi vo nā tūla whono e te tau ana tātou tu e mata I tūle lei I le au wala e whatino ai. E tautala ma le whaaloalo o le au wala e mawhai e ana to o tele tina o le lava whaatupula ia o no le au ngā o le tūla whono na whai. Peita, e isi vaenga o le tūla whono, e te tau an tātou tu e ti tiro le iei. Le anga o whi matea iei I le whainu me le sao. Sa mafu ai o na design le formulation le ia tō tele tina I tono le PALEMIA. O le ua alu alu nei, o tātou tau mate, o le tala noanga o le tūla whono lea, o au sa ufonga whetalai. And I fully support it. I fully agree. Ona ya. Ta ua le tau awha I o tina I tono le mota. Peita, wa tele ia ala e tau ento e whamanino le melea. Ina ia tutusa le whainu mela na malie I ai le tipeitingo le whaavae e lima. E ale usi fine le ono. O vai sua la ia na mana e na e mawanoa. E ale utato ua ine vape o la ale se fulu pasene o lima sutasi. E a le fai mail tal tonunga wha mathematic. E lima. A le ua li liu mel wha msinonga. E ono. E a o meana e te tau an tātou titilo. E langa leise tangata e tau se tesi mor tangata. E te tau whato a ola le tangata. Pe a fitu masina. Above 5. O le mela nata o le tangata ola. Le tangata I lunga atu le lima, le tātou te mamalama o mai leo ongo tātou mathematika. Peita, le whai atu se tala nei te uwha a pewhasanga tau le whai unga le iei le wha msinonga. Ai ta tau, o na tātou lau li liu le po lale sa ongo le mea tau le tangata ola, ma le awha tangata, ma le tuata tangata. Le lai mafu wain whete na il teimini, a o le PALEMIA. Na ona point 1 ape, point 2 pe, point 3 ele, point 5, o tau o le tangata atoa. Le la tātou te alu e le teimini nei. O no. Ale mea sa ona ti peitir fono. Awane I lalo ifo o le lima. A toa lo le lima, tātou na. Beitai ia, tūlanga lava o whina unga nisi o bainga wha o whai. Na mafu ai, ona awe le whamsinong. Whai militari le whamsinong. A tesi mo 1 point lo. Ea wa tangata. Ia ai mori mau pea le whawhonganga le tunuu, ma le tātou soifuanga, ma le mere tātou te iloa. Whatoa toa soifu o le tangata, pea fitu masina. That's above 5. Ia ai olo iai le whaanau nau ta inga, e tā ua, le iai o tina I tono le mota, mai o te tūla I pea e tau ave le mau. Ia awana I lalo peo le lima leu wha ingo tina leu tato ba iai a tato amata mai lava oai nal tolua tolu at least pato le teimini nei a leu tato o lava le tūlanga wa ato al whainu melo tina a le vata tani tato ono len tato finau he uman whain ngā balot he tato lolo peto e firifiri pele ai Leo fiona tu e tasi alo kusini tūlanga le ai lau ka peneta le sa e FEILOAIGA Vi foni no mai e se le Ministerial o tupe maua, e se le Ministerial official tupe, e whaina e whamani no na vana. Ngā malole na umanei na vai lua imtanga luenga I e lua.
Ma inale na muli sa yela fa yunga. E lua vaenga ia te lele tiute e te le. Ai sea o le tiute le tātou te whalango lango uma i ai tātou tupe maua. E te le fo i le aonga o la fonga. A wafo i le tauna whaiti tia me le tātou te naunaua. Ia mau mai la fonga le tunu. So le laua manatu ai. Whaonga le vai lua le nga vai lua i le na whail teimi o tuala. Tofu le minsta ma le me mate tu e lango I o main revenue se le tunu. O tiute i malafo. Honourable Prime Minister, I understand you've been newly elected as Samoa's Prime Minister. What kind of leader do you wish to be for the next 5 years for Samoa's people? And why do you think the people of Samoa chose you to lead? Yeah, Paftai Mol Fasili. I will listen what the people wants. And these are the people who select us and appoint me to sit on this chair. And that will be my guidance. It's the government of the people, by the people, for the people. There's no other way. Ole tunu. And for me being here, I'm honored and I'm humble to continue my service. This is my 20 years in Parliament and in government. And I've been learning from the first minute I get into government, right up until now, despite from so many challenges around me. But finally, iawa mai fatu tuanga ale tunu, ai misi tu malo, ia malo, o te tu la ia tau ave le tunu. O le memo mua, it's the people, servicing of the people. Laaulialemalietoa, Honourable Prime Minister, you're looking after the Ministry of Police and also Foreign Affairs. Tell us about your priorities for those two profiles. Well, our priorities for the Foreign Affairs is to make sure we are looked after well in security and also the development with foreign countries and also the securing of Samoa with the Forum and also United Nations. For the police, we will have a look whatever is inside for now, and then we'll go from there regarding all these issues that arise badly, drugs, violence, and that would be the priority that we should sort it out as much as we can and as soon as possible. Ole e iai ni sa reporti wani ngai lunga o penga te whailan ni whapia. O no le iai ia molianga fo ia e leo tēnā malai no le whasanga i a fionga. Ni sila o reporti o lo whapia mai. Whaono iai le malo si anga i lau o fionga al PALEMIA. E ave e se a ia molianga ia o whai whasanga i lau o fionga. E sa o pe se ia reporti whamon. Ia o te le lopo se sa wa ia reporti. But take it from me today, the court will take its course. E le aise me whapena I tūlanga fo o me mata upuia na e tōt sitifia o le au te awhiai. I can say this all the time. I've been through and been involved and affected with some of the challenges before. I claim my innocence. And time will come if aali e le mi o tonu I mta upu uma ia e tula I lumol whamsinong. Fa'alum ta upu I lumol whamsinonga. Lau e aol whamsinonga. O la le tali e mel whamsinonga. O tali nai muli ta I el whainga malo. Nena mau ko I sa ripoti ka mon mole. Ka kere o ripoki. Lo fionga na be o lesa pa ta fanga singa se fo I lau. No fionga mau o tuai ia. Fo mai fo I no mauta pe monia ka mta. Ia, vai o to. E le ai se taua e leini manuanga. For the last 4 years and for the last 8 months, sa tau mawhai ele ngā lue ina o campaign ma me umma, ele vai ngā whao whai. Your body is not a machine. E ele teimi e tauna mana o mi ai lo ta oto mai malo lo le lei. O lo vai masani ai a umino tu. Ia whapenala ngona tina.
e lua se lau valu sfuru i tūla na o tūla i e fofola le na vatau al whanga whai le tunu watoa 5 sutasi i tū malo tele o le taimi le lava le moe tele o le taimi le lava le malolo a ina watau nuu ua maua le tolu sfuru ma le lua o sui a wai langolango ina le whātua tu le atua sa motasi ia o nano to au langona i loa le tina o le tino ia le atua te vai mai mo to sisi mai le atua le malosi ai le whapea i se tu wha maunga e fo le teimi te manau mi e lo malo lo le lei au te le ngase ngase au te le i tau fia fo le valma o na e a medico doctor masani la ku ale ki e vai pe e voi se meu tau limonia ia pe a fia ni fa vela be le malfia o se ni mo muria la mo fiona e a ka tei mo le amore pa popol limoni muske e ai sui fai pure tutto tasi le la mo ia sa fa per tau mo moria tu le auto party fa fai ale na mo li mo ina na le ne la sala e pa e le la e mumu e monia tu langa o le o tu mau ai ala o tonu mele to su tasi o ye ni so tu to tasi la ngolo atu i le night tu fa o le fa mo o le banga fa fai ia tu li fai nu mele me fai infanga i le malo o le wo vatu malusu wono ia fai nu mele fai fa tu le malo ale aunga atoa ia ma fai ona mo le fai nu mele su ye tu la fono ngonga 2/3 e poi sa tato i il temi o fino o le tol sul wono por tol sul lima por tol sul wono ma to te teliton e te tauna nga yo il tato malo e le ngata ia tina e au tu la fono te sui ma la lava la le tau nga o ia le tol sul tasi o fai pule sui se italia ia tu langa tau fam sinonga o avo el mele na tupu mo no fo ingale na umane e to alima le sui fo na mo al fatu tu ele to sa mota ina u fai nga fam sino ona i uso ia no mai tutotas ioe no atu le sui o si umu ia ma le sui o vai singano lua matu fa som tal noa ia sa o fa mala male le ia fainga va vai o mana ta oto ai le por kalamel fatu tu ile tu sa mo tasi ai ai le tangata e fia u fale mai le ainga le nei ui mal faito ta milo mai tono le faito ai fainga va vai pe le mele no mai ai ale tu mamau o la le men fai ama vai le lei ai u fale mai e ve masu yo le fasti palota laiti o le wala le na la tau te langona ai le langona o le vaenga whauvai. Le ana mātou sāwa vali le valu masina. Go through the right process. Awa ele tali tonu ngatulou lava. Ele i tofo tangata nei le mena mātou oye. Ia mātou to lo se furu le na vese. Tu lau vo ili toe o le upulea. Ele whaingofi. Ai u mātou manatu. Ai eise tangata e sau e fia papa tiso le ainga o le whatua tua. Sau le awala sa. E na mato wole mo moli pe mena mo moli eitu o mamau u male. Mo moli o lato i tu malo na o mo mua ile japipi. A leo mato tu e foi atu. O lato o sui o fast. O na le pine lolea. Ia. O no mai sa o fai toa. Mato te nuti me fatasi. O pena lá em petition na mafionga, na mole mo. Function na mafina. Ia o lai ai ia langa fo ia maioio na ngai le mafaina ta fia me nei so ringa tu la fono le foi matou te fatalitali po ani petition ngai mai ai matou ia peto lima na su ele ao na matou lo ia to su ele po ni mea etatau na tala fe ngai na fai afa pe ani me fai ono tu langa le ato to mani sori ngā tū la fono e mawhaina fo ia. E whai, ai ale ai. La uawa noa tū la fono. Aro lima neo lo ia tangi e lima. Ai le mwhaino o tis closer tunga. Ia, whawhetai tele, le whaafonga mai e si o tātou atuno. Le foi tū lao le fiafi Samoa, malau mai mo mai. Ia, tātou avele iuta, tātou tau pule mo le vai so fau. A solo atuai tātou por kalame fatu langa vai so uma a ole e banoa
o la whiriwhiri le tangata o le kapeneta e whaima spokesman ina ia tala noa whaasoa i issues ese e ma whai ana whaatu la i le longona o le tātou atunu a me se lautou mta whaioi whaftai lautou vsenga o TUSITALA wale si whaasala lau mtelevise whaftai lautou ngā luenga o le anganga atoa i atea o te o le malo whai se tātou amatanga fau e re whape o te whatu tō te au mai i atea e tō te au mai whainga malo le ai tātou woa le mō le ala se i longa lava e matua i tari tonua o tō e whaitala se e ana manai a lola i o le tātou polkalami ai whaitala sao o whai atu ai au tō le matanga whaitala moni matala sao au ai e whaingo fie i o le whalele ai tō te le loa le tī ngā a whaila lesa au tī ngā i tala ia i o tō vai le atunu awane tī ngā le atunu wa au tī ngā le atunu o te minei li poti tala fa maoni matala sao o ina e maila mi tonu mo le tunu ai fa taila fi mai mtala mai al ni aso tato to e FEILOAIGA ba so fo mai muria